Slovenac. Sve to što se radi u životu. Samo si vježba ruke za pravi posao. A to je ovaj. Sinoć je održana premijera filma Travelator, u kojem glavnu ulogu tumači mladi glumac Nikola Rakočević. Staro ima neviđenu energiju. Sve ono što smo mi doživjeli u tom Las Vegasu i što smo doživjeli ovde, pogotovo u tom izbjegličkom naselju, se stvarno vidi na platnu i to je sve zabeleženo u filmu. Ovo je jedan od iskrenijih filmova koji sam ja snimio. Ističe da uloge koje igra ne ostavljaju traga na njegovu svakodnevicu. Ja se trudim da razumem i shvatim svet u kome živim i da prosto razumem i sebe kroz te likove koje igram, tako da nemam neke posljedice u tom smislu da mi ostane lik pa sam malo lud 3 dana, nego... Pohvale za svoj rad dobio je i sa muzičke scene od Nevene Božović. Mislim da je fenomenalan glumac, mladi zaista i to pokazuje onako vremenom da je zaista kvalitetan, tako da jedva čekam stvarno da vidim film jer vidim da je nešto potpuno drugačije. Iako živi na relaciji Beograd-Moskva, Miloš Biković stigao je da podrži kolegu.